Khona kodwa awusesekhona ngibuyele njalo uXabathi zethu umphathi wayo i-channel enkulu ngendlela eyisimanga iXabathi zethu YouTube channel ngale kwethu ngaba ngilenzi kakhulu iqiniso ngabe cha angisiyo umuntu mangabonganga kumina ngibonge ngconcoza indlela eningi ngayo ama subscribers ethu ayesebekhule ngendlela eyisimanga over 30,000 ngathi nje cha sesishaya nje iplatinum ahlalo dabeni ngiphethe nathi udaba ngiphethe indlamlenze namhlanje ngiphethe King Kuba umfuka Mpungose bathi umfuka Mpungose ubhaye lapha ey'nkundleni zokuxhumana uthusa abaningi kwathusa nami cha ngeke ngiqamba amanga nami ngithukile ngathuka ngacishe ngoma indlamlenze ibhaye lapha ethi guys lo muntu uza nami kodwa noma ngivele ngithi akayeke phela ngifuna ukuba sengathi ngiyadaleleka naye-ke indlamlenze-ke ngibuke nawe embukeli wami naye iyahlanganisa indlamlenze iyahlanganisa ukhumbule phela sekuza zona iy'khathi njalo zikaDisemba kodwa-ke uzokhumbula ukuthi njalo-ke beside indlamlenze nendlaba eyiphika uzokhumbula ukuthi nendlaba eyiphika naye yeke sithusa njalo naye siqhamuka isiyirasti siyibhova ngqo uqobo lwayo ngayo leya minyaka kodwa-ke asibuye size la kwindlamlenze ukuthi iyona yezani indlamlenze mbukeli wami sacela uphawule usho ukuthi ngabe liyamfanela na or akavele yeke naye ucelile bakithi uphawule phawula mbukeli wami ukuthi ngabe liyamfanela yini ukhuzani irasta na hayi abaculi bethu bamaskandi umnandi kumaskandi kumbule i-channel uXabathi zethu.